Zdravo svima, i danas se družimo o vašim zanimljivim partijama. Ova današnja je odpočela pešakom D4, na što je crni odgovorio D5 i nakon pešaka C4, verujem da svi znate, u pitanju je damin gambit. Inače, partija se nastavila maršalovom odbranom, posle čega beli razvija skakača C3, sledi E6 i nakon toga lovac F4, u pitanju je Horovićev napad. Sledi lovac D6, posle čega beli odlučio da igra E3 i nakon toga sledi razmena na polju F4, nakon čega je crni nastavio partiju pešakom C6. Inače, današnju partiju mi šalje Mišel Jakrin, on je poslao dve partije, ja sam se odlučio za ovu drugu i u njoj kaže: Gaja, nadam se da ćeš uspjeti na YouTube-u i da ćeš i dalje snimati jer si dobar i zanimljiv, evo jedne moje partije od danas. Naravno, mora da čeka dugo da dođe ova partija na red i na kraju piše: partiju sam igrao na chess.com-u i nadam se da će ti se svidjeti. Da vidimo šta je to Mihael odigrao u današnjoj partiji. Inače, Mihael je nastavio partiju skakačem F3, posle čega je usledilo skakač E4, naravno ovdje je došlo do razmene na polju E4 i nakon ovog napada pešakom Mihael odlučio da prebaci svog skakača na polje E5. Crni pokušava da se oslobodi ovog skakača igrajući F6, ali samo to pomeranje pešaka F7 na F6 je omogućilo jedan interesantan napad i Mihael je iskoristio ovu priliku da ubaci damu u napad, dama H5 sa šahom, napad na crnog kralja. Crni je odlučio da nastavi partiju i pomeri svog kralja na E7. Ovdje ćemo po prvi put da se vratimo jedan potez nazad. Šta bi se dogodilo da je crni odlučio da se štiti pešakom, recimo pešakom G6? Naravno, postojala je velika opasnost da će beli da žrtve svog skakača, i ako bi se to dogodilo, skakač kao što vidimo preti da uzme topa, ne samo to, preti i otkriveni šah, napad na crnog kralja. Crni bi se našao pred izborom da li je bolje skloniti svog topa na G8 ili možda igrati pešakom i uzeti ovog skakača, ali pritom gubimo topa. U varijanti top G8 šta bi se desilo u nastavku? Očigledno otkriveni šah, skakač E5 je šah, posle čega bi najverovatnije crni bio prisiljen da igra kraljem, ali usledio bi još jedan zanimljiv nastavak, možda kralj E7 ili kralj F8. U varijanti kralj E7 usledio bi fantastičan napad damom uz šah koji bi prosto prisilio crnoga da još jednom igra kraljem i nakon toga fantastičan dvostruki napad skakačem na kralja i na damu. Naravno, crni pomera kralja, gubi damu i nakon tog poteza ne samo to, već gubi i topa na G8 i očigledno uskoro gubi i partiju. To je što se tiče prve varijante. Ako se vratimo od tih nekoliko poteza, vidjeli ste varijantu sa vraćanjem kralja na E7. Nakon ovog otkrivenog šaha, možda kralj F8 sigurno da nije dobro. To je još lošiji potez jer bi tada direktno bio mat damom F7, znači to nikako ne bi smeo da igra crni. Vratit ćemo se zato tih nekoliko poteza nazad, sve do varijante, kao što smo rekli, varijante da žrtvuje svog topa i to pešak uzima skakača, očigledno da bi tada beli nastavio top pada na polju H8 sa šahom, pomeranje kralja D7 i očigledno još jednom velika prednost po belog. Nećemo gledati dalje ovu varijantu. U našoj partiji, ako se vratimo nazad, nakon napada Mihaela damom H5, crni je ipak odlučio da skloni svog kralja na neko bezbednije mesto, igrao kraljem E7 i naravno omogućio novi napad dama F7 sa šahom koja je prosto izbacila crnog kralja prema središtu table.
Naravno, Mihajl nije stao ovde, on je nastavio da vrši pritisak i pokušao da iščupa protivničkog kralja na svoju polovinu. Nastavio je napad pešakom C5, još jedan jako lep potez koji prisiljava kralja na peti red. Uslijedio je još jedan fantastičan napad i žrtva pešaka, lovac C4 sa šahom, još jedan red niže prema Mihajlovoj strani, kralj uzima pešaka D4 i to sve da bi došao na udar topa. Naravno, u partiji igrano top D1, mada bi isto bilo igrati i veliku rokadu. Naravno, i ovaj potez dovodi topa u igru. Kao što vidimo, iza kralja je protivnička dama. Fantastičan potez. Kralj je bio prisiljen da se skloni, eliminisuje od pešaka C5, pala je crna dama i u razmeni došao je top na njeno mesto. I to sve da bi još jednom Mihajl iskoristio priliku i nastavio s pritiskom. Dama E7, još jedan fantastičan potez sa dvostrukim napadom. Dama daje šah i naravno napada protivničkog topa. U partiji crni igra kraljem B6. Naravno i ovdje ćemo da se vratimo jedan potez nazad. Neko će da kaže zašto nije igrao topom D6 kada je taj top i onako napadnut od strane dame. Šta bi se desilo da je igrano topom D6? Šta mislite? Šta je najbolji nastavak po belog u ovoj situaciji? Šta biste vi sada igrali da ste beli? Bravo za sve vas koji ste vidjeli. B4 bi bio fantastičan nastavak, povlačenje kralja, prisiljavanje naravno crnog kralja da se pomeri i najvjerojatnije da bi crni povuku svog kralja na B6, naravno pao bi top na polju D6 i očigledno da bi to bila ogromna prednost po belog i sigurna pobjeda. Ako se vratimo tih nekoliko poteza nazad, nakon dame E7, možda crni pokušaje da siđe na D4. Da li bi to bila dobra ideja po crnog? Očigledno silazak na protivničku stranu nije baš najbolji izbor. Možda bi se partija nastavila ne dama uzima topa, već dama B4, pokušaj da se napadne protivnički kralj i ovdje bi bilo isto greška igrati pešak uzima skakača jer bi došlo do otkrivenog šaha koji bi prosto prisilio kralja na D3 i naravno došlo bi do kraja partije. Dama C4 bi bio fantastičan i lep mat. To je što se tiče nekih mogućih varijanti. U partiji vratili smo se nazad nakon dame E7 i dvostrukog napada. Vidjeli ste da je crni odlučio da sloni svog kralja na B6. Naravno, i dolazak kralja na B6 je ne toliko dobar potez jer dama uzima topa, još jednom napada kralja i još jednom ga prisiljava na pomirenje. I kralj se naravno prebacio putem na polje C5. Dolaskom kralja na C5, Mihajl koristi još jednu priliku da napadne, igra još jednom damom, dama A5 dajući šah. Ovdje ću još jednom da se zadržim i vratim jedan potez nazad i da razradimo još jednu zanimljivu varijantu za nekakav mogući nastavak, a mogući nastavak bi bio recimo baš taj potez koga ste malo pre vidjeli, B4, fantastičan potez koji prosto u neku ruku prisiljavao crnog kralja da jednostavno uzme tog pešaka. Sada bi zanimljivo bilo igrati damom D6, skratiti naravno put crnom kralju, napasti ga još jednom i ostaviti mu još jedan izbor. Da li je bolje ići na A5 ili na A4. U slučaju da crni krene na A5, šta bi se dogodilo? Usledio bi novi napad sa šahom, sada bi ipak morao da siđe na A4 i pobednički potez bio bi lovac B3, kraj priče, šah i mat. To je što se tiče prve varijante sa kraljem A5. U drugoj varijanti možda odmah pokušaj da se skloni na A4. Naravno, beli bi prvo sišao damom C5. I ako bi recimo u ovoj situaciji crni pokušao da se zaštiti pešacima igrajući B5, šta bi se desilo? Kako bi beli nastavio ovaj napad? Šta biste vi igrali da ste beli? Postoji još jedna zanimljiva i interesantna kombinacija u napadu.
Ne povlačenje lovca, to nije toliko dobar potez. Zanimljiv napad bi bio skakač uzima pešaka C6. Ubacivanje skakača u igru sa novim pretnjama. Preti da dođe dama na B4 i da mat. Ali šta ako crni eliminiše ovog skakača svojim skakačem? Sad sledi dama uzima pešaka šah, kralj mora na A3 i dama B3, zasluženi mat. A šta ako se vratimo nazad? A šta ako crni ne uzme skakača, kao što sam rekao, odluči se da eliminiše ovog lovca, pa naravno tada biva matiran damom, dama A5, još jedan fantastičan i jako lep mat. To je što se tiče mogućih kombinacija. Mi se vraćamo nazad našoj partiji u kojoj je crni nakon pomeranja kralja C5 omogućio Mihaelu napad damom, dama A5 sa šahom i na taj način odlučio se još jednom da siđe na polje D4. Šta je dalje igrano? Mihael je odlučio da prvo stavi svog kralja na sigurno, s jedne strane da bi svog topa pripremio za novi napad i naravno u daljem nastavku crni pokušava da napadne igrajući B6, ali zaboravlja da je to nepotreban potez, jer kraj partije je jednostavno top D1 šah i mat i tako je Mihael pobedio u ovoj današnjoj partiji svog protivnika koji je bio kompletno zbunjen, izgubljen u središtu table i tako reći na protivničkoj polovini. Vratit ćemo se ipak nekoliko poteza nazad. Nakon silaska kralja D4 vidjeli ste da je Mihael odlučio da igra malu rokadu. Ako se vratimo taj potez nazad, da li je on mogao da nastavi da vrši pritisak i da ne igra tu rokadu? Recimo da igra lovcem D3. Šta bi se desilo da se partija nastavila ovako? I šta bi se desilo da je crni recimo nastavio partiju razvojem recimo svog skakača? Ideja je pokušaj da se on ubaci u igru, da se naravno razvije neka od figura i da se naravno pokuša spase crni kralj. Ili da je možda umjesto toga igrao direktno pešak uzima skakača. Za početak skakač D7. Ni to ništa ne spašava i naravno i tada je kraj priče dama B4 šah i mat. Možda je ipak bolje uzeti ovog skakača. Ako u ovoj poziciji crni eliminiše skakača E5. I tada je mat. Damom C3 šah i mat. Očigledno izgubljena pozicija po crnog, bilo šta da igra. Naravno vidjeli smo jako zanimljivu završnicu sa napadom i sa šahovima i sa kombinacijama koje nam je priuštio Mihael. Zato veliki pozdrav njemu, pozdrav svima vama i puno sreće i puno pobjeda u daljim partijama. Ja vas puno pozdravljam do narednog snimka.